Siem mager ogol ne jochung' ne sikunde mag sekondar mageng'o ne jopuonjre mondo kik tim penj maduong' mar KCSE ka omigi siem ni biro kawnegi okang' mager mar chik. Komishona mar kaunti ma Meru Frederick Ndunga olero ni nonro osechak tim ne japuonj maduong' e sikund sekondar ma Mutewa kama jopuonjre maromo 8 nogeng'negi timo penj ni mar ok gisebedo ka gidhi sikul kuom kinde malach. Moko kuomgi bende ok osebedo ka chulo omenda madwarore, to moko bende nyaka gie sani oyangore ni ogamo remo. Ndunga wacho ni piny owacho ne ogolo chik ni jopuonjre duto manosendikore ne timo penj nyaka mi thuolo mar timo penj, ka omedo ni nyaka jogo manitiere e ute mag thieth owinjo bed ni itero negi penj go mondo gitim. Kila mtahiniwa aliyejisajili kwa kufanya mtihani ataufanya, bora awe katika hali ya kiafya nzuri ya kufanya huo mtihani. Kitu tu kinachoweza kuzuia mtahiniwa kutofanya mtihani ni kama ni mgonjwa kabisa, hajiwezi, kama akili zimemruka ama mwili wake umedhoofika kabisa mpaka hawezi kufanya mtihani. Hiyo tu ndio sababu pekee inayoweza kuzuia mtahiniwa kufanya mtihani. Ikiwa na yuko jela ama gerezani, anafanyia mtihani gerezani, anafanyia mtihani jela. Ikiwa yuko hospitali lakini si mgonjwa sana mpaka hawezi kufanya mtihani, ataufanyia huo mtihani hospitali. Na nataka nitoe onyo kwa walimu wakuu wote wa Meru. Hakuna sababu yoyote ya kumzuia mtahiniwa ambaye alijisajili kwa kufanya mtihani eti asifanye huo mtihani. You can do that at your own peril. Nitahakikisha umekamatwa na umewekwa ndani. Kuna shule moja ambaye mwalimu mkuu alizuia watahiniwa 9 kufanya mtihani. Alafu kuna shule nyingine nilikuwa nimeelezwa watahiniwa 4